Okay guys, welcome back to Street Journal where we catch you in the acting and that's most if in corner that means kono khaqezileyo and kono nfaneleyo and I pulled up even though ngafuna usebenza because it's Christmas holidays guys uDecember nami ngifuna ukugibela ama-fans wabanye abantu hayi emizini yabantu ngifuna ukugibela yasekhaya so but ana choice mara ke ngizathina Street Journal ngoba bayasifoster kuthi nina ngoba ngitheni ngifuna ama-episodes mina manje ngiwayenze ngenkani but into soyenza I'll just shoot a few episodes and then we'll do a recap of the year like the episodes that we did so ningamangali then that means I'll be off dingekho kwasemsebenzini so let's talk to my sister siba indaba zakhe zithini. Hello sithando sami. Ewe mngisisi Ngiyaphila njani? Ngiyaphila inkosi. Sizathi nithetha nabani mina waphi? Uthetha nozodwa wakwaDelanto sisi ngowalapha eMonti. Okay. Alright ke chomi unibhalele uTikTok. Sisi ndinengxaki mana apha ndikubizile ndiyasola lo muntu ndihlekisana naye ba ana man asisahlekisi babili ngathi sekhona i-third party ngoba ndifuna uyiqonda bo ingabizi intsolo kuphela uyayiqonda sisi. Okay kwenzeke intoni ba uthi ufike ezintsolweni soba man ngathi uyani. Okay mfana besivana kahle nexesha lami ingabikho manimini yoba ndithi xa ndimfonela angayiphenduli ifoni yaqonda qha ngoyisendenzela izitayela xa ndimfonela soloke busy or akayiphenduli yazongixelela after nakhona akatsho kahle seyitshona ngechick uba kanti ifoni ayicharge nto into ezinjalo nje seyinezitori plus asaphumi soyi2 yabo. Or busy to benizenza together we going outside have fun and everything as a couple. Okay ke how long nithanda nomuntu wakho and le nto ayenzayo ngoku iqaleni? It's been 2 years. Yeah, it's been 2 years and a half. Lento iqale mani few months back. Okay, Actor Strange enza zonke izinto azenza yeah few months back. 6, 7 I don't know. Okay. Yeah. All right ke no problem. Mina ufuna ndikwenzele into esana zona. Ndifuna sike sisi ndifumane ubungqina balento ndikuthethayo ba kanti kuthiwa ndimtholela into angayenzanga. Okay uzathi uyityile inyama engayityanga qaba nizothi amaXhosa nokuxoki. Okay no problem sana sami sami ndekwenzela i-investigation then come back ne-evidence. Okay ndiyabulela sisi. Hayi ke nimvile uzodwa waseMonti uthini uyakrokrela for so into enzayenza ngizothini senze investigation dithi intsolo zakhe is it true or not so don't go anywhere we'll be right back. Hi guys, it's your girl Zesty Z and welcome back to Street Journal where we catch cheaters in the act and it so that means ndithethe nosisi lasty but akho but ndifumene information yona so enye into ingxaki nakube ndikwi-holiday bethunana but ikaka ye-Street Journal ndilapha ngoku and I'm doing this shit but because I want to keep you happy guys there's nothing endingazuyenzela nina but ke ngoku soqhubeleka nenze lesi spani so ama sodibana noma isister nimbonise evidence endinayo gqaba siqhubeleke ngento sinayo sambeni. Don't forget to like, share, subscribe and follow us guys and don't be surprised when you see ama recaps because of ndifuna bane off nyana so we'll do the recaps ungamangali xa uzibona because of nangoku ndifosti ubani belapha but akho nditheni. Molweni sisana. Ewe molweni sisi. Njani sir? Ndiyaphila inkosi njani? Okay last sithethile nditsho ba uyasuspect umuntu wakho sharp ndayenze investigation ubuyile ke ne-evidence bounce kaloku siba kuthi sondela usibonise evidence
Funa uniconfirmele Chomi uba nguye nyanyani uBaby na. Yabo, ndizina kanjalo. So, nguye lo muntu wakho nditsho. Yini? Okay, uyazi le nto manje? Ewe ndimxelile. Hayi ke naba yena nomuntu wakho. Ngumntu wam moslo sisi. Unalo sisters. Bakhona nangoku bayithuna ngoku singayobalana. Simele ntoni? Sambeni ke Chomi. Nimvile ke usithi simele ntoni? Sambeni sobalana. La majita babun le cherry keberesh Fanayit umuntu akuskeberesh La majita Koko umuntu akanatuli anawasi Ai. Zota. Ai. Zota. Maapetito, utheni ngoku uyavasa uvasa phambi kwemithelo. Hayi 50 shades of Baby, ubani baby? Abuti. Utsho baba baby. Baby oh yini? Ngubani lo? Buwa phela ke mango. Ngubani lo? Ngoba mina ndizeno zodwa i-main chick ngubani lo? Umuntu engizona naye. Bese lo wenza. Intoni hlobisini? Hlenga naye. Akobuwe. Wena kumele ushiyeke wenze izinto zami. Hayi futhi Uthoya hamba emakhaya. Amakhaya la abantu emakhaya. Abantu Phethule ntombazana usaphi ngubani lo? Shini umuntu engizwana nalo baby uthoya emakhaya. Lona wenza into ndikubuzile ngoba ulapha ke akho semakhaya. Sisi. Ngizwana naye. Yena. Uthatha ugqithi nalomqhokho wakho. Baby awume. Bafethu mara yini into enenza? Yini into enenza bafethu nabona yini into enenza? Yini into enenza? Amakamera. Ngidi camera why? Sisi nifuna. Nifuna. Ani ngidi camera why? Ufuna nini? Muntu khele. Hayi wena. Yini into enenza? Nawe buya. Manje baby lo ngubani? Uyangikhela lo. Yabona izinto zenza ufunana. Ubani bakutholelwe. Injani? Ngadi camera mo. Buti, kanti why di camera in stop? I'm satisfied ntombazane. Awuthi satisfied. Bona mo satisfied. Kanti phezulu nala indlela satisfied ngayo. Hayi mase nivula ndithi ndibe ngathi ndiwana nendestulu. Hayi kaloku yebo phela uyithi nexikie mo. Uyawazi ukuthi yes. Beke sayithwaka momuthi. Ke uyesana
Kubo bonke abantu simphiwe uAmu. uAmu. Uyathanda ukujongisa ngabantu, uyathanda ukujongisa. Uyabuza uba kuba bonke abantu wakhetha nansi inkukhu ime apha. Hawu. Uyi umqaqo esayini. Uyana lo muntu lo usaphila kanjani umuntu lo? Uyabona nokukhona niki imali yami uyahamba uyayidlala nesebenza kuphela kakuwe. Hey. Ngicela niphume. Phume siyephi? Yini into yenza? Uwe phela. Yini into yenza? Awusandifuni. Feke niphume. Awusandifuni na. Niphume. Siyaphi. Simasa wenzani? Oh, unendaba naye. Zodimali baby. Yabona into eniyenzani? Baby meke zodimali. Meke uyasikhuluma. Ngubani baby? Uyasikhuluma. Uyabona bethi angathi sikhona zayo. Uyabo. Ufuna ukukhuluma nabani? Uyasikhuluma. Oh, since I'm going to stay. I'm going to stay. Yeah, why?
Ngeke sibabona bafuna umbani. Ayikho njalo, ayikho njalo. Ngeke ufuna ntoni lo Ayikho njalo. into lebhetele ngayo. Into lebhetele ngayo. Iphi joke ba? Manje beninyabana lapha Oh. Besingayenzi lutho. Okay. Okay, ndiyeke. Besingayenzi lutho. Ndiyeke. Ufuna undibulisa umthetho lo wakho. Ufuna ngekabanye abantu ngoba. Nancibitho zemkhonyana kapa. Amhori ntoni igama lakho. Wayapara just emkhonyana. Eyapara. Silala na. Meninza nanguba ngana kaloku buhlanga. Silala na bengeke. Iphi Ngeke. I drove the very same bed endilala kuyo nawe wayithengelwa ngemali yami. Ngiyamshaya. Ngihlanganise futhi. Asikhulumeni, silungiseni nje. Khulumani. Khuluma. Okay, sikhuluma ke manje. Sikhuluma sonke. Ninambani nina? Uzahlangana phephi asikhuluma. Ngize nawe angisho mafuna Ulini baze nami angisala. Angisho baze nami. Uthandana nabo. Angisho baze nami. Uthandana nabo. Wena Uthandana nabo. Wena uthandana nobani? Uthandana nabo. naye na. Wena uthandana nabani? Uthandana naye na. Amapele ulukisa ngimo. Oh. Wena uthandana nabani? Uthandana naye na. Uba wena ube ne-HIV ufakela abantu Umbambela ntoni? Umbambela umuntu wawena. Bane HIV. Uthatha abantu akhambe nabo. Ngithandana nabo. uthandana nawe. Hawu wena wini. Bane. Abontenza. Abontenza yini? Khetha baba. Khetha. Yikho. Khetha namqulu. Khetha. Khetha. Go. Menthema sithethe wangafuni khetha. Khetha. Ayikho into ozoyikhetha. Ngathanda. Ayikho into ozoyikhetha. Ngathanda. Ayikho into ozoyikhetha. Umthwalelanga. Waye umthwala. Umrata fani wena kingi. Kingi wena. Bese lo uthini uyamthanda. Umuntu ozoro umrata. Wena lo uthini kuye uthanda abantu. Uyamthanda. Uthanda abantu. Uyamthanda na. Ngoku uyalungisa into nayo. Washana. Wayifeba wena. Uthanda abantu. Wena ufunani endabeni zabantu? Thetha nami. Ngena endabeni zabantu. Ngena endabeni zabantu. Ufunani? Wathi umbotshe into zabantu. Nasa sifebe simxabanisayo nanku ngulo. Baby. Kimambe. Wena funa kayivela. Ngithetha kayina. Ubani othethe? Hamba nobani? Hamba nobani? Uyamlahla. Wenzani mangamlahla khetha. Yes. Sengikubuthela ngaphipha. Dala ukunyomfana nemali zami ukhathele ukhathele izimali zami. Ye? Ukhathele izimali zami. Kunini ndikona? Uthi camera why? Why vele ke camera? KFC ko wena niyazi ngami kodwa undenza kanje. Wena uyahlala. Abonisa mulungisa izinto la. Abonisa mulungisa izinto. Yini lento yenza? Usayithika khani wena ke ngibothatha abahawu. Hayibo umthwaka oh. Usayithika nje. Angikhatha yena taba. No. Asixoxe ngazo. Nenzani? Hlukana nami. Uzawubuyela ngithi upapa nomrokho phako wena Baby ngiyaxolisa baby. Baby ungayenzi. Yabona into ezenza baby. Ungazwanyela wena into ezenzayo ba.
Cela. Yenze. Ngobuya nathi umhlombo yini papa ninyenye. Kakade. Bazoyiqhubezela lapha papa Into Ungena ekhuluma phansi kayi wena. Angisho ufuna lokho. Ufuna lokho. Wena mufeka. Ufuna lokho. Ngwana walo. Uthatha imali zami uhamba Tikala ngo. Thomi. Ke tlo go lwela motho ke wa. Wenza ntoni? Ona ukhatha motho wa hae. Angeke wabona ukhunamile no. Ukhunamile. Ukhunamile. Ha ke hlanya no utho ukhetha ma. Nanku ke uyafenta ungasweli ungasweli methi ngowa hayi lo lapha kuba Basingakwazi ukukhuluma. Dinethanga elingaka mbemu wagijimela elingaka. Yeah. Basingakwazi ukukhuluma mina. siyakhuluma manje asikhulumeni ke angisho nifuna ukuyilungisa indaba Ayikho sisinto enizayilungisa nalo muntu akahambe uzamtshisa imovayithi le ndangiqale ngayo nami ngisajona. Wayikhuluma kanje. Ewe kaloku angisho nawe lento yenze phakathi kwabantu. Ngizeleni abantu sikwazi ukukhuluma mina nawe. Sikwazi ukukhuluma mina. azama ngikhuluma nawe wena usebelani Hlukana nami. Ngithi motsene ke yini wena buwana Bona ke bona baby. Ubona Bona chazi. ulungisa indaba zahaye Sayini. Tamjolo Wena utsena kayi mara? Utsena kayi? wena utsana kaza ke Yazi ngithi ngiyakuthanda. Yazi ngithi ngiyakuthanda. Amele. Baby ubungekho. Andivanga. Ubungekho unyaka wonke. Andivanga. Ubungekho. Ubungekho. Ngekho ithatha ba agijimisa wo. Ngisatisfy ubani? Ngisatisfy Bengingakufakela imali ngoba engekho. Imali bebe ngeke ngenze nix. ufuna Tšhelete e tsena kae? Beke e ja le yena tšhelete eo ge. Exactly. Awunazo nenhloni. Awunazo nenhloni utyala nemali. Eha. Ane bereja monate yang. Bereja ha monate jwang. umkhokho nje Ngizobizwa nomntana ngomkhoqo. Yintoni? Azobizwa nomntana ngomkhoqo. Yintoni? Yintoni? Umqakho lento yakho. Bengayisho umkhoqo wani? Awazi umkhoqo wena, awazi umkhoqo. Awazi umkhoqo baby. Awazi umkhoqo. Imkhoqo bayisolela. Solela awazi umkhoqo. Baby. Soze lapha umkhoqo. Waze lapha umkhoqo. Waze lapha umkhoqo. Wang limazo. Wang limazo. asizuyinqoba kaloku laa ntsho nanti oyakho ayifuni ukhetha either wena okanye laa mgqakho wayo ayifuni Behlele ndiza wethu ngoba yewena siphambanise ndoda ukhetha abantu abo okanye umgqakho wakho okanye uzodwa Tek, ufuna ntoni? Ufuna ntoni? bekumele athini aze nantoni nawe Phuma endabeni zakho. amane endaweni zakho Phuma endabeni zakho. ufakile endabeni zakho uzodwa Exactly, ufakwe ndima ndithi uze nami. Mina besithandana nabantu nami. Uthandana nami. wena uthandana nayo kanye nona nabantu Ngithandana nabe kuyiphutha. bese lo muntu lo mgqakho sikhomba udibana nawo ngoku nje le nto Hamba umtshela ukuthi awusamfundi. Ngicwame sokhuluma kusasa. Baby. Ngihla kutsana manje Thomi Uzawuqhuleka lo muntu wakho uyangoba kana energy ngome lapho. Ngizosiletha idathulo zakho. Baby, ngizosiletha idathulo zakho. Ayibo la uzishiya khona. La uzishiya khona. Zodwa. Wo. hayi ilandulazo uthola kulapho wakho ngamazi alikho nebele hayi laa nto ayinanebele ayibothini Ungena. Nala ngisho yini? usisifuba wena utya amadoda wena Baby. Ngidala nawe. uyatesta Ufuna naye endabeni zakho. utya amadoda kaloku akunatest pha ubamba ntoni ubamba ntoni Baby. ndiyeke Baby ayazi ndiyeke
Sek ndiye. Silungisa. Diego nibamba ngale AC yakho ndiye. Awunayo. 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 Uzivile nje indlela ukhohlela ngayo. Ebengathi uyafa. Baby angihamba phakathi kwabantu. Baby angihamba phakathi kwabantu. Ukhama phakathi Angihamba kwabantu. phakathi kwabantu. Ukhama phakathi kwabantu wena. Baby yabona. Yawena. Zot. Yawena. Zot. Yawena. Zot. Na. Zot. Baby, man, zot. Baby. Yini intenza? Uzahamba wena mnqundu wakho. Umuntu wami lo. Umuntu wami lo. Sibona ukinto. Awusinalo. Sibona ikinthasi nayo. Yeah. Futek. Into lo oniphebela ngazo. Zintoni ezi. Utama appetite. Phandla manje indaba. Uyakhala. Ukhalelani? Uyakhala. Ulilela ntoni? Ulilela into ezimandlayo. Hey wena. Hayi, ayekho mojardin. Abure kwa mojardin. Hey baba, Siphiwe. Hey mfethu. Abure kwa tsamaya phela mojardin kenye. Tsamaya wena. Hayi wena kuphale babu nina phathi. Nani babu unje wena tebofe. Yasayba kujolela wena. Khupha le ndoda yakho. Khupha le ndoda yakho. Diskhiphele yona. Phela buti. Aye assembly doch. Wabona kumenze mthwaka. Yeah. Wabona kumenze. Alright. Wabona kumenze mthwaka. It serves him right. Wabona kumenze. Wabona kumenze. Wabona kumenze. Sikhuluma. Hamba bathe hamba bazokhuluma kusasa. Bathe hamba. Sokhuluma nawe kusasa thatha ihlangu zakho. Wena ubhizi nalento yakho. Ubhizi nale. Siyamshiya nani? Yeah. Baby. Utadilo uthola yalo umuntu. Utadilo uthola isikhathi. Guys, Ihlahla ilento ifihle phansi kwebheki. Isikisamaye. yakhe nalanto yakhe lanoda yakho ama-apetito noTommy bathe uright uTommy yamiyeka zodwa semiyeka but now Tommy usondlulele la way soze kaloko
uzoqhwala Ma-appetite. Sundisondela senza njani siyamshiya usishika nalo mqaqwe wakhe hambi kwindoda yakho hambani isifuba nesifuba hambi kwindoda yakho awuva kanti phambene hambi kwindoda yakho ngubani osixabanisayo ngubani otefaki into yakho wena uyimofinyani utya amanye amadoda kaloku wena samshiya simnceni nomnceni akazazi nyani ewe siba akodwa bendingamenzeli yona sisi kondla kunindikhuza ngokondla amadoda sothini ndimncedisa indoda yondliwa chomi indoda uyondli ipha wena not the other way around kodwa chomi akanayo sisi bezawuyithatha but ndiyaku-understand akanayo akho kwamntu usebenzayo kowabo yeah ngo ndaqomba kuba ndimthanda andimncedise kanti uzawundenza le nto wena mnqundu wakho siyabona usawu samshi i-energy enough loyikhuphle masiye yabo no problem ne alright chomi ba right back ndiyabulela sisi nindincedile ne usisodwa uthi right she's enough she had enough she's not gonna continue fighting uright uzamshiya oyakhe ubhuti ama-apetito yona loo nto ayiyo. So from me to you, it's not goodbye though. Guys, continue subscribing. We are road to 200k subscribers and I love and appreciate your support, guys. Dabulela. Please follow me on my social media platform. I'm ZestiZ0921. So don't forget to like, share, subscribe, and follow us on our social media platforms. From me to you, this is goodbye.